святая, округ откуплення, напой життєвий, з неба нам посланий, ласки криниця, вот за нас збавлення, Ты правильно лечишь раны. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. І з духом. Суди меня, Боже, и рассуди мою справу с народом безбожным. От людей криводушных и несправедливых збав меня, бо Ты, Бог мой, моя оборона. Великий пост помаленьку приходит до своего завершения, и вельми важно запитаться у своим серцем, чи щось змінилося в моїм житті, чи я ще більш наблизився до Бога, чи став більш милосердним до моїх ближніх. Как годно удельничать у этой святой мши, перепросим Пана Бога за все наши грехи. Споведаюся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что возвращил меня веки, думкою, словом, учинком и занятием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Просим Тебе, Пане наш Боже, да поможи нам жить у той любови, якою полюбил нас Твой Сын Иисус Христос, отдавший себе за нас на смерть крыжовую, який с Тобою живи и владарить у едности Духа Святого, Бог през все веки вечные. Аминь. Читание книги пророка Иеремии. Вось надыходят дни, каже Пан, коли установлю с домом Израиля и с домом Иуды новый заповед. Не поводле заповеду, який я установил с их продками людей, коли взял их за руку, как вывести земли египетской. То и заповед мой порушили, хоть я был их владаром, каже Пан. Але вот заповед, який установлю с домом Израиля, после их дел, каже Пан. Кладу закон мой внутро ихнее и напишу его на ихних сердцах. И буду им Богом, а они будут с моим народом. И больше не будут учить они прежнего своего брата, кажучи, познайте Пана, бо у всем от наименьшего до наибольшего из них познают меня, каже Пан, потому что дарую им провины, и грехов их больше не буду вспоминать. Это Слово Божие. Дякуємо Пану. Чистое сердце створил во мне, Боже.
Божа, чистое сердце, створи во мне, Боже. Смилуйся надо мною, Боже, у великой милости Твоей, и в полноте милосердности Твоей сниши беззаконие мое, отметелкой меня от провинов моих, и очисти меня от греху моего. Чистое сердце створи во мне, Боже. Чистое сердце створил во мне, Боже, и обновил во мне трывалый дух. Не откинь меня от своего обличия и не позбавь меня Духа Твоего Святого. Чистое сердце створил во мне, Боже. Верни мне радость исполнения Твоего и умацуй меня Духом прихильным, научение правых шляхам Твоим, и безбожники до Тебе вернутся. Чистое сердце створи во мне, Боже. Научился послухняности и стал причиной вечного избавления. Читание послания до Гавриила. Христос у дни тела своего с мощным голосом и со слезьми узнес молитвы и просьбы для того, кто мог уратовать его от смерти, и был выслуханным за свою покорливость. Хоть был сыном, научился послухняности простое, что вытерпел. И, будучи досконалым, стал для всех, кто ему послухняный, причиной вечного избавления, и Богом был обвешанный першосвятерам разузор Мелхизедека. Это Слово Божие. Дякую вам. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Хай хто служить мне, нехай йде моїм шляхом, каже Пан, іде я, там буде і слуга мой. Хвала Тобі, Слово Божие. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Лука. Хвала Тебе, Боже. У той час були некоторые греки сярод тих, хто прийшов поклонитися Богу на свято. І вони подошли до Філіпа, який був з Бетсайди Галілейської, і просили його, кажучи: «Пане, ми хочемо бачити Єсуса». Філіп пішов і сказав про це Андрею, і пішли Андрей з Філіпом і розказали Єсусу. А Єсус сказав їм у отказ: «Настала година уславиться Сину Чоловічому. Сапраўды кажу вам, калі пшеничное зерня, упавши в землю, не помре, то застанется одно, а калі помре, то принесе богатый плен. Кто любит життё свое, загубить его, а той, кто ненавидит життё свое на этом свете, заховай его для вечного життя. Калі хто служить мне, нехай іде моим шляхом, і де я, там буде і слуга мой. І хто мне служить, того ушанує Отец мой. Теперь усхвалявана душа моя, и что мне сказать? Ойче, заховай меня от этой годины. Але ждели этой годины я и пришел. Ойче, услав имя свое. И почулся с неба голос:
уславіў і услаўлю зноў. Народ, які стаяў і чуў гэта, казаў: гэта гром. Іншыя ж казалі: анёл гаварыў з ім. А Jesús адказаў, кажучы: не дзеля мяне быў гэты голас, але дзеля вас. Цяпер адбываецца суд над гэтым светам. Цяпер князь гэтага свету будзе выкінуты вон. І я, калі буду ўзняты над зямлёю, усіх прыцягну да сябе. Казаў жа ён гэта, прадказваючы, якою смерцю меўся памерці. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Ад самого пачатку, як чытаем сённяшняе Євангеліе, можна пачуць, да каго звернутыя ёсць словы Jesúsa Хрыста. Былі некаторыя грэкі сярод тых, хто прыйшоў пакланіцца Богу на свята. Былі некаторыя грэкі. Грэкі, у разуменні тамтэйшым, гэта былі пагане, альбо язычнікі, якія не ведалі Бога, якія, але, як мы тут бачым, прыйшлі з некаторымі іншымі людзьмі, каб пакланіцца Богу на свята. І ведаеце, у гэтых язычніках можна убачыць кожнага з нас. Бо сапраўды збліжаюцца святы, будзе вербная нядзеля, будзе Пасха, калі ў гэтыя дні найбольш з нас прыходзіць да Пана Бога на свята. Чи заўсёды да Пана Бога па-рознаму гэта выходзіць. Але, напэўна, кожны з нас, як гэтыя язычнікі, яны чагосьці прагнуць больш у сваім жыцці. Напэўна, маем якісь пытанні, на якія не маем адказы ў нашым сэрцы. Напэўна, ёсць шуканне чагосьці большага, істоты, сутнасці нашага жыцця. І поэтому, хочам, не хочам, але наше сэрца цягне да Бога на свята. Яны падышлі да Філіпа, які быў з Бетсайды Галілейскай, і прасілі яго, кажучы: «Пане, мы хочам бачыць Jesúsa». Далей, не ведаючы, што зрабіць, то, напэўна, пачынаем пытацца у іншых людзей і пытаемся, што азначае якіясьці рэчы ў касцёле. Задаем розныя пытанні. Можа, і зрабілася, напрыклад, сёння пытанне, навошта крыжы ксяндзы пазасланялі, навошта, можа, некаторыя толькі звярнулі ўвагу, але паводле традыцыі у гэту пятую нядзелю засланяецца крыж, каб у нашым сэрцы паявілася гэта туга па гэтаму знаку. Калі мы збліжаемся да Вялікай Пятніцы, калі Jesús памрэ на гэтым крыжы, на гэтым знаку дзеля нашага збаўлення. І поэтому патрабуем кожны з нас якогось канкрэтнага кіраўніка, які бы нас пакіраваў да Бога, да Jesúsa. І мы бачым у сённяшнім Євангеліі, як яны пытаюцца Філіпа, Філіп ідзе да Андрэя, і яны разам ідуць да Jesúsa. І гэта сітуацыя прыпамінае мне, як не раз здараецца ў нашай капліцы, як мы з ксяндзом Яном молімся, і хтосьці, хто можа першы раз, хтосьці можа імшу, можа хтосьці з братоў праваслаўных, так падыходзяць, ну, у цішыні гэта ўсё чутно, што адбываецца, і падыходзяць да тых, хто прыйшоў таксама ў касцёл і спрашиваюць, і такое пытанне: а чым можна ксяндза дзесьці ўбачыць? Ну, і чутно адразу: ну, вон яны сядзяць, моляцца. Але не, я не магу ж падысці, яны ж моляцца, то можа вы падыдзіце, бо тут справу маю. І толькі тады, як той чалавек, хто ведае болей-меней і скажа ксяндзу, толькі тады той, хто не ведае, асмельваецца падысці да ксяндза. І так адбываецца, што мы не раз становімся такімі праваднікамі, які бы пакіраваў іншага чалавека менавіта далей, да каб убачыць на пачатак да вучняў, да апосталаў, а потым да самога Jesúsa Хрыста. Але ў гэтым заўсёды ёсць пэўная небяспека.
Бо вельмі часта за гэтым можа зрабіць штосьці за мяне, пайдзі ў касцёл за мяне, попросту там маю якуюсьці справу, можа дагаварыся, закажы святую імшу, можа таксама паявіцца занядбанне. Як цяпер прыйдуць святы, нядзеля вербная альбо асвячэнне страў на столбе елейны, вельмі часта паяўляюцца такія рэчы, каб кому-то что-то посвеціць, напрыклад, мама альбо бабуля бярэ шмат вербачак, дзецям трэба посвеціць, альбо як ёсць свята ў нараджэння, то купляецца платкі ўсім падрад. Але паўстае пытанне, а што, дзеці не могуць прыйсці вербачку посвеціць, альбо прыйсці асвяціць стравы? Бо, паглядзіце, гэта можа быць таксама занядбанне, робячы за кагосьці штосьці. Можам потом, калі, напрыклад, нас не стане, будзем хворымі, то не будзе таго, хто навучаны, каб зрабіць якісь вельмі важныя рэчы. Бо папросту не будуць ведаць, што так трэба зрабіць, што трэба пайсці на святую імшу, што трэба заказаць інтэнцыю, пабыць на гэтай імшы, памаліцца, і можа з'явіцца гэтае занядбанне. І поэтому вельмі важна мудра падыходзіць да жыцця, і там, дзе шукаеш папросту якісьці канкрэтны знак чалавека, які бы правёў да Пана Бога, ніколі на гэтым не трэба затрымацца, але мусіць дайсці да найважнейшага моманту, калі я спаткаюся з Jesусам Христом. Бо пасля гэтых усіх рэчаў, калі дагаварваліся, то, наконец, Jesús сказаў ім у адказ. Сказаў да тых людзей, якія прыйшлі і звярнуліся да яго. І поэтому вельмі важна, каб не толькі затрымлівацца на якіхсьці такіх знаках, але прайсці і учуць Jesúsa Христа. Яшчэ раз вярнуся да пальмовай нядзелі, калі будзе благаслаўленне вербачак. Паглядзіце, як гэта часта бывае. Благословение вербачак адбываецца на пачатак святой імшы. І як жа вельмі часта і нават вялікая колькасць людзей асвяціла вербу і пашла да хаты. Хаця потым наступае вялікі момант працэсіі, калі ідзем у касцёл, каб сабрацца і каб спаткаць Jesúsa Христа на святой імшы, які прыйдзе на алтар, які прыйдзе да нашых сэрцаў. І поэтому ніколі не можам затрымацца, але мусім пачуць голас Jesúsa Христа, які гаворыць да сэрца кожнага з нас. Сёння Jesús гаворыць асаблівым чынам, бо гаворыць пра гэта зерне пшанічнае, якое павінна ўпасці ў зямлю, пакуль не памрэ, то застанецца адно, а калі памрэ, то прынясе багаты плён. Гаворыць, што трэба ненавідзець жыццё сваё на гэтым свеце, каб захаваць яго для вечнага жыцця. Гаворыць, што трэба служыць, гаворыць, прадказваючы, якую смерцю меўся памерці. Ну, пан Jesús у гэтай мове праявіў, можна так сказаць, ніводнага маркетинга. Так сказаў па самае слабое, што ёсць, што, можа, хтосьці бы пачуў і нават не пашоў бы за гэтымі словамі. Але Jesús гаворыць пра найважнейшае, пра тое, да чаго ён пасланы, а менавіта, каб у нашым жыцці перадусім выратаваць кожнага з нас ад смерці, якую можа прынесці грэх. Ён любіць нас і дзеля гэтага хоча і гаворыць пра гэтае самае найважнейшае у гісторыі збаўлення кожнага з нас, пра сваю смерць, пра знак Святого Крыжа. А праз гэта хоча таксама нам сказаць, што ў нашым жыцці таксама мусіць прыгатавацца не раз на якуюсьці ахвяру, што маем мужна несці крыж, што Бог дасць нам сілы, каб імкнуцца і атрымаць вечнае жыццё. Калісьці пачуў такую гісторыю пра аднаго старэйшага мужчыну і пра яго восліка старога. Аднаго разу гэты вослік упаў у пустую студню. Ішоў так, заблудзіўся і упаў.
Бедны, старейшы гэты мужчына пачаў, што ж тут рабіць, я ўжо стары, суседзей няма, восліка гэтага не дастану, упаў. Гэты вослік у гэты момант там крычаў, усё, зваў, каб яму дапамаглі. У пэўным моменце опусціў галаву, лёг у гэтай яме і чакаў на сваю смерць. Дзядок, гледзячы на гэта ўсё, што восліка ўжо не чуваць, падумаў, і так гэтая студня была пустая, вады там няма, узяў лапату і пачаў засыпаць гэтую студню гэтага восліка. І ў пэўным моменце, калі першыя две лапаты упала на гэтага восліка, вослік пачуў, што якаясьці хто-то ідзе яму на паратунак. Устаў і строс з сябе гэты пясок, на які яму падаў. І за кожным разам, калі пясок падаў, ён страсаў са сваіх плечаў і станавіўся вышэй на гэты пясок. І ў пэўным моменце гэты вослік выйшаў папросту з гэтай студні, і гэты дзед, які старэйшы мужчына, які нават не спадзяваўся, абрадаваўся, што папросту выйшаў з такой цяжкай сітуацыі. І сёння Езус таксама нас вучыць, каб мы не паддаваліся ў цяжкіх сітуацыях. Так, можа прыйсці грэх, можа прыйсці і будзем думаць, што няма для нас ратунку. Можа, будуць іншыя людзі таксама нам сыпаць, можна так сказаць, гэты пясок на плечы. Будуць нас абгаварваць, будуць рабіць нам пакасці, будуць падстаўляць ногу. Але Езус нас вучыць, каб мы не паддаваліся, каб мы яшчэ праз гэтыя цяжкасці яшчэ станавіліся мацнейшымі, каб дайсці да перамогі, каб жыць перадусім вечна. І поэтому Езус Христос, які здае нам знак Святого Крыжа, знак перамогі над смерцю, хоча нам сказаць, каб мы, узіраючыся ў гэты знак, узіраючыся ў гэты знак збаўлення, ішлі пра нашае жыццё, давяраючы Богу ўсім сэрцам, і дайшлі і атрымалі найважнейшую ўзнагароду вечнага жыцця. Веру ў адзінага Бога, Айца Усімагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усім векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, з Девы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понцкім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвалі, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належаць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз пророкаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амén. Дзякуючы Пану Богу, які праз святы хрост адрадзіў нас і паклікаў да вечнага жыцця, узнясём нашыя супольныя малітвы і просьбы. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб у Богу чэрпалі сілы і заўсёды адстойвалі справядлівасць і правду. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якія адышлі ад касцёла, каб яны не трапілі ў сеці злога духа і атрымалі ласку навяртання. Цябе просім, выслухай нас, Пане.
Молимся за дітей, які у ближайший час приймуть сакрамент Святого Хресту, каб на протягу всього життя заставалися вірними Христу і Костьолу. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за народи світу, каб на шляху до лепшої будучини яны керовалися святлом Божої правди, записаной у Євангелії. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за християнские семьи, как вытривали у єдності, до якої покликав їх Єсус Христос. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас самих, как мы охотно слухали Слово Божие и тривали у молитве. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Усемогутний Боже, Ти дав нам життя і неспинно спосилаєш нам Твої ласки. Учини просим, как з вдячністю приймали Твої дари і ділилися ими з ближніми. Праз Христа Пана нашого. Амінь. Доверь верую, Все мое життя, і тепер я Твой, назавсёды. Это мое сердце погрозит, Ты любовь моя, одинная. Я верую, Пане мой, все мое життя, і тепер я Твой, назавсёды. Это мое сердце погрозит, Ты любовь моя, одинная. молитесь, братья и сестры, как мою и вашу я вяру принял Бог Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме оферу Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Выслухай нас, Всемогутний Боже, и силою гэтых вяра чисти Твоих верных, яких до познания христианской веры, праз Христа Пана нашего. Аминь. Папам с вами, И с духом Твоим, у гору сердце, возносим имя Пана. подякуем Пану Богу нашему. Это справедливо. Справедливо это и справедливо, слушно и славоверно, как мы завсюди и всюди Тебе складали подяку, Пане святый Войче, усемогутный вечный Боже, Ты даешь нам особливый час ласки и обновления, как мы очистили наши сердца от неупорядкованных сильностей, и сирот земных справа дбали найпереш про вечное избавление. Тому заmelами из усими святыми мы прославляем Тебе, разом с ними воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышине, благословленный Твой, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышине. Соправди Боже, Ты святый, и справедливо хвалить Тебе все Твое створение.
Бо про Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа, действия эмоций Духа Святого, Ты все оживляешь и освежаешь, и неспынно собираешь народ свой, как по восходу солнца и до закату, складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому в єдності з усім костьолом, у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, про Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцей Духа Твоего эти дары, які ми принесли Тобі на вяру, как стали сіяни тілом і кров'ю Сина Твоего нашого Пана Єсуса Христа, які нам наказав здійсняти эту таємницю. Бо йому тою ніч, коли був видадений, взяв хліб, і подяку Тобі складаючи благослов'ю, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выбіраць». Подобным чином по вечері взяв келих і подяку Тобі складаючи благослов'ю, і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його всі, бо гэта ёсць келих крові моєї, нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита, для відпущення грехов. Гэта чините на мою пам'ять». Гэта вялікая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прися в хвале. Пане, успоминаючи зровшую муку Твоего Сына, а так само Его цудовного воскресения и у Него шестя, и чекаючи Его другого прися, с подякою складаем Тебе эту живую святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела, и прими его як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивленным. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинит нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, наиберж Наисвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом ее братником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками и всеми святыми, про заступництво яких мы сподяемся на Твоим нестомным допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавый умацовать у веры и любови костел Твой, який перегримує на землі. Сослугуй Твоим папам нашим братишкам, біскупам нашим Казимиром, з усіми біскупами, всім духовенством и всім народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво съеднай с собой всех рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто у ласце Твоей дышал за этого свету, милостиво прими благодарство Твое, день мы сподеемся быть, как разом с ними завсюду радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого дорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Просим Отца Небесного, как отпусти нам грехи и заковал нас от злого. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое,
будь воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хлеба нашого щоденного дай нам сьогодні, і отпусти нам провини наші, як і ми отпускаємо виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избав нас от всего злого. Дай ласкаво супокоить дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заусюды вольны от грехов и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и Христе Збавца нашего Иисуса Христа. Твое благодарство и милость и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але навел костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, яхай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, Який речь на себе, враги свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який речь на себе, враги свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який даєш на себе враги свету, одари нас супокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословенне, покликане на вечеру Його. Аминь. Я не вартий, так ти пойшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя.
Хвала, хвала, хвала великий Бог. Хвала, хвала, хвала Тебе, великий Бог. Днем и ночью, Боже, славлю я Тебе, и счастливый я, что Ты живешь во мне, и спеваю для Тебе я гимн хвалы. Со мною, Боже, Ты завжди. Днем и ночью, Боже, славлю я Тебе, и счастливый я, что Ты живешь во мне, и спеваю для Тебе я гимн хвалы. Со мною, Боже, Ты завжди. Со мною, Боже, Ты завжди. Молимся. Боже наш Отче, нехай найсвятейший сакрамент очистить нас и любими Тебе учинить, праз Христа Пана нашего. Amen. Об'яви апостольські 25 сакавіка у чацвер урачыстае звеставанне Пана. У гэты дзень, як штогод, пачатак духоўнага усынаўлення для тых, хто хацеў бы маліцца на 25 снежня за ненароджаных дзяцей, а больш дакладна за дзетак, якім пагражае аборт. Гэтая урачыстасць не абавязковая, калі хто-небудзь да касцёла не мае граху. Святыя імшы ў гэты дзень адбудуцца ў 8 гадзін раніцы і ў 19. Наступная недзеля, 28 сакавіка, пальмовая. Расклад святых імшаў, на якіх адбудзецца свячэнне вервачак, вісіць на дзвярах касцёла, каб можна было дакладна прачытаць, але таксама яго прачытаюць 27 сакавіка, гэта ў суботу у 19:00. Для тых, хто не можа быць у нядзелю, адбудзецца благаслаўленне вервачак. У нядзелю у 9 гадзін раніцы, у 10:30, у 12, у 15 і у 19. Пасля святой імшы у 12 гадзін для дзяцей пройдзе конкурс вервачак. Кожную пятніцу Вялікага посту вельмі сардэчна запрашаем на святую імшу у 19 гадзін пасля набажэнства крыжовага шляху, якое павядуць суполкі нашай парафіі. 26 сакавіка моладзь, 2 красавіка мужчыны. Кожную нядзелю пасля святой імшы у 10:30 спяваем песні жальбы. Кожны дзень у нашай капліцы трывае адарацыя Пана Езуса ў найсвяцейшым сакраменце у інтэнцыі радзімы. У пятніцу, у суботу і ў нядзелю ад 14 до 19. Іншыя дні тыдня ад 14 до 21. 11 красавіка у нядзелю Божай міласэрнасці, гэта другая нядзеля пасля святаў, у нашай парафіі адбудзецца адпуст о 12 гадзіне, які узначаліць арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Уже сёння нагадваем, што святой імшы ў гэты дзень у 10:30 не будзе. Сёння пасля святой імшы о 19 гадзіне адбудзецца малітва праслаўлення, якую павядзе моладзь нашай парафіі, за што вельмі сардэчна ім дзякуем. Сёння падчас святой імшы о 12 гадзіне адбыўся абрад устанаўлення міністрантаў. Звяртаемся з вялікай просьбай запісваць хворых, каб таксама яны поўна і годна маглі перажыць велікодныя святы. Таксама просім вас не адкладваць споведь на апошнюю хвіліну. У нашай парафіі далей трываюць душпастарскія адведніны, запісвацца можна ў закрысціі. Сёння апошні дзень, калі можна прыносіць рэчы на карытас, за якія таксама шчыра дзякуем. Звяртаемся з вялікай просьбай запісваць
записываться на дежурство у понеділок і аўторак. Дзякую ўсім, хто гэта чыніць. Як бачыце, можете перейти много, у нас у парафії триває будова, вона розпочалася у понеділок, уже воду будуть перекладувати, ще станеться тільки каналізація і труби на обогрев на котловні. Дякую сердечно усім сім'ям, які приймають нас під душпастерських відвідинів. Дякуємо за ахвярование на будову, за супольную и индивидуальную молитву, за спев оправу литургичную, за прибирание каплицы, катехатичної зали і тих, хто дежурив. Помолимся за тих, хто на такий тиждень святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей, за Адаліну, її батьків і хресних з нагоду хресту. Помолимся за добродеїв і ахвяратавців нашої парафії, а так само об нових добродеях будівництва санктуарія Божої милосердності і за нас, доручаючи кожного по особку, опеці Матері Божої Руженцової. Твоєю обороні отдаємося. Святая Богородица, у наших потребах не поражай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословенная, о Пане наша, Храбрунька наша, Сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Аминь. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайло, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і ласка злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божию, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на злу душною во світі. Аминь.
З Евангелия паводле святого Матвея. Jezus chodził po всей Галилеи, nauczający w synagogach ich и обвещаючи Евангелие володарства. И он лечил всякую хворобу и всякую немощь у людей. Тому пошла про его чутка по всей Сирии. Почали приводить до его усих немолвных, что терпели на разные хворобы и слабости, опанованных злыми духами, эпилептиков и парализованных, и он вылечивал их. Пане Єсу, прославляем Тебе за то, что Ты нахиляешься над человечей слабостью. Милосердный Пане, який лечишь всякие хвороби тела и души, прими наши просьбы об оздоровлении. Вызволи нас из всего того, что нас отдаляет от Тебя и перешкоджает деянию ласки. Учини, как наше сердце, очи и руки завсёды будут милосердными и притягивали інших людей до Тебе. Боская більше повна любові і спочивання, змилуйся над нами. Змилуйся над нами.
Открывает Боже, побачить Ісуса, якого любимя, біжить затікуся. Открывает Боже, очі несуна, открываю серце, прошу быть Ісуса. Открывает Боже, побачить Ісуса, якого любимя, открывает Боже, очі несуна, открываю серце, прошу быть Ісуса. Открывает Боже, побачить Ісуса, якого любимя, біжить затікуся. Открывает Боже, очі несугас, открываю серце, прошу быть Ісуса. Открывает Боже, побачить Ісуса, якого любимя, біжить затікуся. Открывает Боже, очі несугас, открываю серце, прошу быть Ісуса. З Євангелія поводле святого Матфея. Праз 6 дзён узяў Езус Петра, Якуба і Яна, брата ягонага, і павёў іх адных на высокую гару і перамяніўся перад імі. Аблічча ягонае заззяла, як сонца, і адзенне ягонае стала белае, як святло. Пане Єзу, уславляю сьогодні Твоє обличчя, зияющее хвалой и пригожестью Тобой. Ты выбрал особенное место, как показать, что тяжко размовлять с Богом среди шума и тусни. Переменяющийся у присутности 3 обраных апостолов, Ты показал кавалок своей Божской хвалы, якая з'являється радостью усього неба і захопляє всіх його жихарок. Бачучи ззяння Твоего обличчя, ослепленный и счастливый Петр ускликнул: «Добро нам тут быть!» Дозволь нам зразуметь, что наше сердце завсёды повинно быть звернуто на Тебе и отчинено на Твою ласку. Плоское обличье, зяющее на горе переменения, змилуйся над нами. Смилуйся над нами.
Бачу тряс його, шлях збирає, мое серце освячає, і ужода близько світить, темний нього свою вістить, Бог святий на все веки. Я почуваю близько ти, Бог святий на все веки. Я почуваю близько ти. Любиш мене, мене любиш, любиш мене, мене любиш, Твоє свято визволяє з дому зла. Ты любви так ясно светишь, что это ты знал ясно вестишь, что это ты на небо заграждаешь. Бог святый на все веки. Я оживаю близко ты. Бог святый на все веки. Я оживаю близко ты. Світло серця розпаляє, світло душу обновляє, світла землю обновить, спокою чисто сходить, Бог святий на все веки. Я оживаю близко ты. Бог святый на все веки. Я оживаю близко ты. Любишь меня, меня любишь, любишь меня, меня любишь, Твои святого вызволяет с дому зла. Ты любви так ясно светишь, что это ты знал ясно вестишь, что это ты на небо заграждаешь. Бог святый на все веки. Я оживаю близко ты. Любишь меня, меня любишь, любишь меня, меня любишь, Твои святого вызволяет с дому зла. Ты так ясно светишь, что это ты знал ясно вестишь, что это ты на небо заграждаешь. Бог святый на все веки. Я оживаю близко ты. Бог святый на все веки. Я оживаю близко ты. З Євангелія паводле святого Луки. Вийшовши, ён пайшоў, як звычайна, на Аліўную гару.
За ім пайшлі таксама вучні. Калі прыйшоў на месца, сказаў ім: «Маліцеся, каб не паддацца спакусе». А сам адышоў ад іх, як кінуць камень, уклепчыў і маліўся, кажучы: «Ойча, калі ты жадаеш, адхілі ад мяне гэты келіх. Але не моя воля, а твая няхай станецца». І моцна пакутуючы, ён маліўся яшчэ больш. Пане Езу, прославляем Твое досконалое подпорядкование воли Отца. Твоим посилком было заўсёды помнить Ягоную волю. Твое Наисвятейшее обличие, облитое кровавым потом у саде Олена, похиленное до земли, и в устное, промовляющее слово: «Не моя воля, а Твоя нехай станется», навучаюць нас, як мы повинны слухать Бога и робить только то, что Ему подобается. Допоможи нам, Пане Езу, а по хвилинному випробуванню ми узиралися у Твоє болесне обличчя і з Його брали силу, как виконувати волю Отца. Боское обличье, покрытое кровавым потом на молитве у саде Олена, змилуйся над нами. Змилуйся над нами.
З Євангелія Павла Святого Яна. Несучи свой крыж, ён выйшаў на месца, якое называлася месцам чэрва, па-габрэйску Галгота. Пане Езу, прославляем Тебя за то, что убичеван и принижен Ты принял на плечи древо крыжа, как дополнить справу избавления на Кальварии. Твой крыжовый шлях принес Тебе еще более терпения и изневания. Разболесное падение Твое святое обличие было вновь поранено, облитое кровью и покрытое пылом кальварийской дороги. Як добре, що менавіта тады знайшлася адважная жанчына, якая хусткаю обтерла твой твар. Спагадлівая любоў падказала ёй гэты жэст тэрплення. Дазволь нам, Езус, чистой любовью наших сэрцаў узнагароджваць Табе усе зневажанні. Добры Пане, няхай на наших сэрцах, як на хустцы Веронікі, будзе адбіта Твоё найсвяцейшае обличчя. Боское обличье, обтертое хусткой побожной женщины на крыжовом шляху. Смилуйся над нами. Смилуйся над нами.
Боль стискает сердце мое, больше не плачу, жаль. Тяжко я плачу, а ты прикрываешь целый свет на руках. В тихой молитве лишь меня свой я промовляю. Боже, святый, поможи крою ноги, крепких не кидай. Господи, я напугана хотела Тебе, полюблю. Безмерно Тебе люблю. И за весну я прикрою Твой шаг коврю. За весну житье отдаю, полюблю. Жила на крови, на шее людей. Все, что приходит тебе на землю, но не кричу любовь не всю. Помни порывы твои, я тебе тяжелее. Чувствуй сердце твое отказ, оставь мое любви. Господи, я напугана хотела Тебе, полюблю. Безмерно Тебе люблю. И за весну я прикрою Твой шаг коврю. За весну житье отдаю, полюблю. Боль стискает сердце мое, больше не плачу, ждать. Тяжко я плачу, а ты прикрываешь целый свет на руках. Тихой молитве лежу я свой, я помогаю. Боже, святый, положи краю ноги, крепче дай. Господи, я напугана хотела Тебе, полюблю. Безмерно Тебе люблю. И за весну я прикрою Твой шаг коврю. За весну житье отдаю, полюблю. Господи, я напугана хотела Тебе, полюблю. Безмерно Тебе люблю. И за весну я прикрою Твой шаг коврю. За весну житье отдаю,
з Євангелія паводле святого Луки. Калі прыйшлі на месца, званае Чэрап, укрыжавалі там яго і злачынцаў, аднаму з правага, другога з левага боку. А Езус сказаў: «Ойча, прабач ім, бо не ведаюць, што робяць». Пане Єзу, прославляю Тебе, стоячи до Твоего крыжа. Дякую Тебе за терпение и муку, якія Ты пережив для нашего збавлення. Кожная рана Твоего тела з'являється доказом Твоєї любові до нас. На крижі яще звертаєш Твоє обличчя до Отця, а вусни промовляють молитву, у якої просиш пробачення наших грехов. Ми хочемо вірно йти за Твоїм прикладом, а своим терпением, любовью и молитвой просить о милосердности для всех людей. Пане Езу, допомагай нам, как мы завсёды шли Твоей дорогой, как следы от наших ног супадали с Твоими следами. Божское обличье, полное боли и терпения, смилуйся над нами. Смилуйся над нами. Thank you.
Dalej do myślenia nic i za mną. Lubi sobie swój czas. Nie lubi kryć swój stan. Ja nie poczas szczęścia robię sama. Dalej lubisz mnie, nie wiem, nic mi zabrał. З Євангелія паводле святого Яна. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя за страху перад юдэямі, прыйшоў Езус, стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам!» Сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Пане Езу, прославляем Тебе, триумфуючого у хвале воскресения. Твое обличие, зяючее хвалою, наполняє нас невимовною радостю. Хочемо вглядатися у його без конца, бо воно з'являється доказом Твоєї перемоги над грехом і смертю. Верую, Єзу, що колись убачимо Тебе тваром у твар і покажеш нам своє хвалебне обличчя так, як його бачили апостоли і святые жінчини у день мертвих повстань. Боское обличчя, зяючее хвалою і пригожостю у день воскрешення, змилуйся над нами. Змилуйся над нами. Thank you.
З Євангелія поводле святого Луки. І, взявши хліб, узнес подяку, поламав і дав їм, кажучи: «Гэта есть тело моє, якое за вас буде видано. Гэта чините на мою пам'ять». Так само взяв келих після вечері, кажучи: «Гэты келих есть новым заповітом у крові моєї, якая за вас буде пролита. Пане Єсу, уславляем Твое наисвятейшее обличие, укрытое в таємнице алтаря». У Евхаристии Ты отдал нам усе таємниці свого життя, своє тіло і кров, душу і плоскость, найсвятейшее серце і обличие. Под заслоной сакраменту укрыл Ты свой твар, как мы Тебе прославляли и углядались в Тебе. Твой боский позирк проникает в нашу душу. Ты чуешь наши голосы, когда спеваем Тебе хвалу. Дай нам, как мы верили в Твою присутность, и освящай нас огнем своей любови. Боское обличие, укрытое в таємниці алтаря, змилуйся над нами. Змилуйся над нами. Тело Христа за нас отдал, тело Христа за нас отдал, тело Христа за нас отдал, тело Христа за нас отдал. Христова кровь за нас пролита, 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 тело Христа за нас отдал, 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 Христа.
нас пролита Христова кровь, за нас пролита Христова кровь, за нас пролита Христова кровь, за нас пролита тело Христа, за нас опять тело Христа, за нас опять тело Христа, за нас опять тело Христа, за нас Kyrie eleison. Христе, смилуйся. Chryste, poczuj nas. Христе, вислухай нас. Ojcze z nieba Boże, Змилуйся над нами. Synie Odkupiciel Światu Boże, Змилуйся над нами. Duchu Święty Boże, Змилуйся над нами. Święta Trójca Jedyny Boże, Змилуйся над нами. Najświętейшее обличие усади огнем змученное нашими грехами, Змилуйся над нами. Najświętейшее обличие кровавым потом облитое, падающее под тяжаром крыжа, Змилуйся над нами. Najświętейшее обличие, обтертое хусткой побожной Вероникой на дороге крыжовой, Змилуйся над нами. Najświętейшее обличие, зяючее хвалою и пригожостью удельу воскресения, Змилуйся над нами. Najświętейшее обличие, променяющее светлом у хвилину небовшестя, Змилуйся над нами. Najświętейшее обличие, укрытое у Евхаристии, Змилуйся над нами. Najświętейшее обличие, якое при скончении свету з'явишься у моcy и величия, Змилуйся над нами. Najświętейшее обличие, якое справедливых наполнишь вечной радостью. Змилуйся над нами. Баранку Божий, які береш на себе грехи світу, Баранку Божий, які береш на себе грехи світу, Змилуйся над нами. Баранку Божий, які береш на себе грехи світу, Змилуйся над нами. будем углядаться у Его обличия, а имя Ягоное на наших чолах. Молимся, просим Тебя, всемогутный и милосердный Боже, как мы, углядаючися у обличия Христа, зневаженого в хвилину муки нашими грехами, могли бачить Его зяючим у небесной хвале, праз Христа Бога нашего. Аминь. Boże, Ty w najświętniejszym sakramencie pakietu nam pamięć swojej muki. Prosím Ciebie, da pomaže nam tak uszanować świętej tajemnicy Twojego ciała i krwi,
как мы завсёды отчували церковь Твоего откупления, и яки живешь и володаришь с Богом Отцом и едности Духа Святого, Бог правдущий веки вечные. Be